1 Good morning, Emman. नाम के हो Nana Fatima Kharala. कति क्लासमा पढ्छौ 1. अहिले बोलेको यति हो तिम्रो स्कुलको नाम के हो Secondary school. अँ मम्मीको नाम के हो Anju Khara. ड्याडीको के हो ड्याडीको हाँ ड्याडी के हो Vishal. हाँ के अरे कमला रे कमल खराल भन् न Amal Khara. अरू तिमीलाई एबिसिडी आउँछ आउँदैन कलमको आउँछ Anju Kalam. भन त Kalamaka. Karaka. Ramalaga. Garaga. Mata thabina. Charaga. Khata cha. Jhanda ja. Gari singh auta palta. Thalo tha. Damaruda. Dhakanda. Tindtya. Tajda. Tharmatha. Damkalda. Dhanusara. Narivalna. Paivapa. Falpulpha. Basaba. Makaima. Yagya. Rathara. Lasula. Okil. O. Sankhasa. Sarkosa. Gyan. Gavugya. एबिसिडी ल A. B. C. D. E. F. G. I. J. K. L. M. O. P. Q. R. S. T. W. X. Y. Z. अरू के आउँछ 1, 2. पढ्ने कति यहाँ र 1 1मा पढ्ने कुन क्लास हो युकेजी हैन युकेजीमा होइन 1मा कहाँ हो त फेरि 2 मा युकेजीमा गयो युकेजी युकेजीमा 2 1 होइन 1मा त आइसल जाने हो अहिले कति आऊ अहिले कति आऊ एलकेजीमा युकेजी का युकेजी कति क्लासमा पढ्छौ 1 2 वाला त 1 2 तिमीले कति क्लास 1 2 तिमीले कति क्लासमा पढ्छौ भने युकेजीमा भन्नुपर्छ 4 5 6 7 8 9 10 1 1 11 1 2 12 1 3 13 1 4 15 ल भयो ल ओके भाइ नमस्कार अनि भाइ भाइ के भाइ स्कुल जाने बेला हो बाई म हिँडेँ भाइ स्कुल हिँडिहाल्छु बाई ओके भाइ सी यू ओके बाई सी यू